Assalamu alaikum, Oshkobar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Ноокаттын центринде турабыз. Ноокаттын центринен Ануаржан чыкмакчы. Ануаржандын аттарын тартканы келдик. Өзүңүздөр байкагандай жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Кандай аттар болду? Мына чогуу көп болобуз туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ануаржан маалыматты берет буйруса. Birinci номерде ушул ат экен туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар эми. Ануаржан, ассаламу алейкум. Assalamu келиңиз ака. Келдик, тенсиолуктар жакшы, иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр, өзүңүз. Саламат, иштер жакшыбы? Жакшы. Жаңы аттар келген окшойт, а? Аттар келди ака. Мурунку аттар эмне болду? Бир кыйла болуп калды. Бул аттарды саттык ака. Аттар сатылды. Сатылып жаңылар келди. Жаңылары келди. Бүгүн чыгарылышта канча ат чыгат дедиң ошондо? 2 ат чыгарабыз ака. 2 ат. Келлелери как келла кожаны бар, а? Бул эми канча жаштагы ат? Менген аттың тууралуу маалыматты берем. Раса күчүндө 6 жаш ака. 6 жашпы? Пародасы кандай ат? Парода кара байыр эле ака. Басам дейт ат, кой бер деп. Башыны тик көтөргөн ат экен мына. Дене мүчөлөрүн байкаңыздар. Обороты 1000 ака. Оборот 1000 бе? Кетет. Курч күлүк ба? Күлүк, Нерге койбойсуң мындай кичине дене мүчөлөрүн тартып алайлы, анан көрсөтүп бересиң да. Пародасы кандай аттын? Кара байыр ака, парода. Кара байыр, кыргыз жылкысыбы? Мындай 4 тыя тазабы? Топ-тоз ака. Ишигеме дефекттери жок, а? Жактарында. Бою канча чыгат? Бою 1.60 ака. Бой 1.60. Бир скоросун көрбөйлү, анан Неге сасаңыз кетет ака. кайтпайбы ат? Ат кайтпайт деди. Курч жылкы деп айтылып туугандар, кыргыз жылкысын издегендер. Ылдыйдан кой берип коесуң, Ануар. Ат кой бер деп турат экен, өзүңүздөр байкап тургандай эле. Мынакей кыргыз жылкысын издегендерге мына көрүп турасыздар, атты байкадыңыздар, болуш керек. Күлүк ат экен туугандар. Ноокаттын центринде Ануаржанда туугандар. Баасыны кандай болот? Чогуу угабыз. Дене мүчөлөрүн тарттык. Күлүк ат издегендерге. Ануаржан, жебич кандай аттын? Жебич сапсым жакшы ака. Жей. Ылгабайбы? Ылгабай, жок. Адам эме кылбайбы, адамды? Адамга жакын, жок. Мындай эмелери жок. Жаман өнөрлөрү жокпу? Такага туруштары кандай? Жакшы, жок ака, адамга жакын. Кличка койгонсуң, койгон эмессиңби? Кличка. Снайпер деп коюп койду. Снайпер? Снайпер. Снайпер. Жалаң снайперлер чыгат экен нерсенен бар, а? Снайпер ака. Эми аттын улагы кандай? Улагынан сөз кыла. Мен турусын айтканда ака салып көрбөдүм өзүм. Салып көрбөд. Улакка жүргөн ат деди. Улакка салсам эмнеге салсам кайтпайт деди. Бирок ону сөздү мен эгесин сөзүнө айтып атам ака. Бирок өзүм салып көргөн жокмун. Өзүң салган жоксуң. Бирок атты өзү айтып атат, мында кайтып немелери жок ака. Кайтыш эмелер жок. Айтып турат. Эмнеге салсаңыз кетип атат деп. Командага ham сал. Анан кийин 5-5ке ham чабылган экен ака. 5-5ке чабылганбы? Команда болот экен да, мындай караганда. Баасыны канча коесуң эми, Ануаржан? Ака, базар баады ака. Базар баасыбы? 155 миң ака. 155 миң сом. Биринчи номерде ушул болду. Дагы буну менен кошуп эмне чыгат дедиң? Bir at var чыгат ака. Шериги чыгат. Мынакей туугандар, биринчи номердеги ат ушул болду. Снайпер 155 миң деп айтылды туугандар. Бизден алыстабаңыздар, ат бакканга лайк болсун туугандар. Экинчи номердеги атты күтө турабыз, азыр минут чыгат. Мына бизден алыстабаңыздар, экинчи номердеги атта чыгып калды. Буга дагы Ануаржан маалыматты берет туугандар. Тору ат экен. Кара туяк, кара жал ат экен туугандар. Өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Нематилла? Нематилла дешти Ануаржан? Мунун жашы канча деми? Жашы 5ке чыкмай ака. 5ке чыкмай? Нематилла деп көрдүмбү? Бул жаңасы экен да онда? Жаңасы, Жазга 5. 5 ака. Бул тор аттын пародасы кандай бул аттын? Пародасы бул дагы эле кара байыр ака. Кара байыр эле? Кыргыз жылкысы. Кыргыз Бул жоон жолпусунан келген, бунда кабак каш жайында экен, а? Жайында.
көкірек тұяқтарын тартайлы. Taptaza tuyoqlar aka. Bunun boyu qancha chiqadi endi? 65 aka bunun boyu. 65. Bayağı birinchi nomerden bigiroq bu bular. Bigiroq ha. Hem bunun ulog'i qanday bo'ldi? Ulog'ini aka buni o'zim sop ko'rdim aka. Tekshirildi bunun ulog'i. Tekshirildi. Qoqqan joyga 7 kilo tat aka. Unday bo'lgan. Qaqqan yerga jetadi. Qanday uloqqa solding? Teki uloqqa? Tek uloqqa ham soldim aka buni. Torpoqqa ham solindi bu. Qaqqan yerga jetadi. Qoqqan joyga jetib o'tadi aka. Kuluktugi qanday ham bunun? Kuluktugi sapsir kuluk aka bu. Jevichi, qo'lga jo'shili. Aytib turadi ham o'zi aka. Terida turadi. Terida turadi aka. Canavar. Оборот ордынан алады екен да? Мінекей, көріп тұрасыздар туғандар. Бұяқ кішіне күн болып қалады екен, Ануаржан. Бұны кішіне тездігін көреміз бі? Көреміз ака тездігін. Неге тоқсаңыз қайтпайды ака. Қайтышты білмейді? Клиент көріп, чауып көріп, ала өрет ака. Бұл улақты ақша санаса болады екен демек бұл, а? Құда қаласа ат ішен үсті ат ака. Қайсы жердің аты түгі? Түгі ака Қарасу жақтан алдық ака. Қарасу жақтан. Bir тездігін көрелі ме? Мынандай чауып көрсетіп қой, чатқа аяқтарын. Денемінше бар жоғына жооп береді екенсің атынан да. Неке туғандар, екінші номердегі ат. Сізден алыстабай тұрыңыздар. Ануаржан чауып көрсетіп берем дедім да. Ордынан алған оборотын көріңіздер. Болды. Оборот оозында екен да, қамчы іштетпей атасың. Бар жоқ оозында бұны. Қойсаң ұрары, тіп ойнайсың. Қаққанда кетеді. Қамчы іштебейді оқшайды атқа. Қамчы жоқ мана aka. Еме бұл аттың басысын қанша қоясың? Қайман аты қандай? Қайман аты қой болдым aka. Қойылбады. Құда қаласа алған адам өзі қой болады aka, жақсы қылып. Басын ұғайлы сонда? Басы ям чөнтөк бап. Чөнтөк бабылы? 170 мың. 170 мың сом. Bunun ulağı tekşerilgen. Tekşerilgen aka. Номерлерін айтып өтсең? Plus 996. Plus 996. 0551. 0551 менен 60 48 48 номері менен байланыш өресіздер. Ануаржандың екі аты мына өзіңіздер көп болғанда эле базар басында шықты. Аттарға лайк басып бөлішіп қойыңыздар туғандар. Саламатта қалыңыздар.